ia e fia fo ile loto ni vaenga lo fia fi e toi fo lo fa ma fa talo fa tu sa mo le tu pele i lo mai mo fa fonga mai ile nei fo i tu la le fia fi le sofa manu ma lo tato li fa lo Yesu Kiriso e toi fo lo fa ma fa talo fa tu ai le tautua ma le au nanga tato Global Kingdom TV channel ile nei fo ia fia fi e toi fa fela ia tfo i wo ma pa anga tato o nanga ma tato misiona yo vai se un tato valvala ono nisi fo yo fuanga o le nei fo i vai aso na wai to el tato au nanga avi ia ma fa taia le lofa ma le anga le o le tuo yo fai fe on tato to sta pa i lungo pe au ngalo le ile nei va engo le fiafi au te fia e fa la wilo atu ne fiafi tato ma lo fa lo nia to sa martato fa moi pe ona yai le conferenisi ale tato ia malama Bible College ia around the globe le ana hosting nei Wellington i New Zealand i lalo taita inga tato tama ia Benjamin Williams Martina ia smotu ia leo mato fa tasi atu ma le sunga il fa inga ia talavou ia e o tautua il tato lo mo i Brisbane ia stasi fe o tato lo mo i Brisbane fai foi masuio Brisbane le fiafi ia fa pe foi le sunga le fa ngainga ia au toi Samuelu ia o mato mafuta tu o lo fai matato masuio tato lau mua i Sydney Australia ia le fiafi fa felo ia tu ia ona le tu ma lo le soifua manuia i lau sunga le fa ngainga os lo le soifua mo le lange ma su fo fa tonu tato po kala me foi portato le tio fa salau a lole soifua ma lole lange ma le sunga le foi vai ngole a fifi io tato mo fo il ne no tawo o sa unia mata pena lo tato tapa le lang ia le ma lole soifua mo ia fa fela foi la sunga fe inga tui vai ane le sofa ni vai ngole fiafi ia e via foi fata wone ia no le foi a fia film foi ona tato moa ia tapena ina foi le tua ia mo foi sfero inga lungo le tato wala leo pe ona yai e mo mola bona fa fedo in fatalo fatu lo sungo le fatu lo tato le tio ia tato le tio le Global Kingdom ia pe ona yai lo sunga ia mai pureta ia ia le fa fero ati lo sunga le ia fitu sai foi male tato ia tato avano mo nepo ia ai me se foi ia ole mai mo fa fon mai se tato ati no Samoa ia fe lava tafo le ke lope ia e pe ona au ia il tato le tio ia e moni lavoro tato te mi ese ia pole tu lua tu nevo le fiafi pole tai au le va le uli ia e so se vai ngon le lange ia le li mo ne va no fa fe lo ia tuai ia me so pule ngol tato le tio pe ona yai ia ma so se tasi la von fa ia ona mo le va no le fiafi fa fe lo ia tu le so fo Yesu le le ola ia ma lo fa tai lo suma mai ia le li ma lo fa tai te lo a tau te le si va ngol tato ia por fa moi for tato por kala me le fiafi le mai mo fa fonga mai o se tato watu no ia se wata fia le fiafi ia me se fo yo le uso au una por le sunga le fa fenga ia titolo ma nga lulu ya fo nei tol tato nga lu ia wa fia fo ile ma fa le nei au una le tu ia me se le lau mo lo clan plus ia au fa fonga mai fo ia tato lau mo ia Australia o Samoa ia mani usila nei ia le ase la ngona ia te lo wa le wo tu wai nei lau ele ia o au kilang nei ia le sa tato mafuta fo ila lo i Wellington nei e se fo ile Wellington nei ia vai pe lua lau fonga fia ai pe le lua lau le lei ia e se fo yo lo mau lunga pe al fa malo lunga le to lo sunga fa venga la se la ngona wa mo fo ni maftanga nei fia ma le nga fa lo sunga pasta talovo tai mole fa si fu tu sai mo tato pokalame
Io se langono fifia e se fu ia le e a fu ia Wellington e pe o tatu ia fu conference il tatu a unga ia e me se fu ia le launching il tatu global mission ia le fu ua o mai fu ile no mua po tonu fo io Auckland ia matanga fie fu le e Auckland la to e se fu ia le fie fo ua mau fo ia Auckland nei ma loa ele foi ni swinga o yai ele o mai foi o lo foi aso wala ia e va tai le fu wasi mai ia mo foi ne va no ma na ia mo le matango fi ele o tato felo e foi lungo pe tai lang ia pe un la ngona fi wa susu ia e o le no fuanga ma le foi ke rope ia o le foi o suelo sunga il faton ia me se foi le so le fengai no lo va lo ia wa foi le poka la me ma le vala awo le tu o vala winai ia o lo foi ma le so le fengai ga teo tui e se le tu langa oli le o te va e pore oli le fe mai Paulo ole tu lang hoi le mai ole te leo ole fia ho pole oli ataita ona o tato e tu vai wa fi ona fa si pole asi tu langa ai o se fia ga mo fole te ona ole o to e tu vai au kila ni mesa tai ma lielo ya male ole lasi o mai au i o kila ni sila nei pole wa fa su li mono ngala ai si le va o fa si le va lo sta mai oli fo ya le ai mo ngano fa fe lo ya tu le te pole sunga ya tito lo i vo yo le coordinator tato sunga ya tito wa ngalo nga ko fa fe lo ole sina oli tele o tato ai sunga ya tito o sui sunga ya tito ya ole ala bona ole o mai hoi fa fe lo sunga ya tito ya me se fo lo lua sa se lua wa fo ngata to po kala mi wa ngai moniali mai ya o ste mo mole o mai fo tono tato stilo nei lielo mai mo mata mai lava ya stadium ya ma support mai fo mai mai fo tato le kio ya pe le wa ato ina o mfai ona tu vai mai fo tono le ngata le o mai fo nei o kilani ma ya ai o le o mai fo tono tato stilo nei ya wa te le la vasfa mo dia nga o le vi inga fa fo ile tua no lo le angai luma fo e pe ona mo le mo na fo no fa ngolo o tu ile tala le ima fa so fo ima fe a ole ola ya la ya fio ngale tu pe o se fi anga silina ya tia ne fi ya e fa tai te le la sunga o ne va no e ia na e voi upota to sa mo me to nula le ta ole po ia io fanga wo ke ia wo mo fa fo se ia ima ya le se lo mo ije mai statu ta ma fa o sunga fo ma e ma ya Benjamin Williams ma pa tua mai sio sunga i fo ma io fa ya onga ma statu ma tanga sa tato ia ya wa ta pe anu poto fe lava wa to fo ia ma ya fo in fa mo dia fo tato fa mo ya di ele ni fiafi fa ta ya mai ai mai ya sunga ya tala vo ele o se o ta vai tu esele ya to no wa ta al fe mo fo nei po ma sunga ya tala vo ba fo tato fa so ya afta ya mo sunga o pa me se foi le sunga ya Mike ya pifi foi tali le avano wo tu ina mai fo ele na ona ya wai ya taimi fu ye tatu te vala lielo ya ele lo fu ni taimi pe to mo le ava no fa auro no tau ya le fu mo se ava no i tonu fu tatu officer tu nei se fa sa lau ya le wo fa ma fa man yanga ya te tau yo stasina o sanga o fa le vale sunga le fa nga Mike ma fa man yanga ya tau ya me se fu na yo ta ai no lo ta po mai ile spito leo le tu leo ofisa ya nuti ma Natalie ma lo so fu Natalie ma nuti ma talo fatu le lua tapo in fo yo lo fa peona tanto ye fo nei po mo nei taimi ye fa nga fo le no wo pasi mai
e le sō whianga ia mai. Malo, ia le. Malo, haftai. Ia, o mai tauina le pale mai fo i o tātou atunu, e mai se fo i o mapa anga nei fo i misiona. E whawhelo ai atu i fo i au nā le tua, e mai se fo i o le pa i a maulungo sa moa. Ia, le fo i watu i maua le avano e whaawau ai le tautua ma le unanga le tātou misiona nei. Ia, o se lau mase masele wa o mai e le li. Ia, se o mātou moli mau pea le whaamoi fo i sa mātou whiangai e le niwa yasu. E mua na mole atu le whaafitai tele i lo sunga i whaawhiangai nga. Wau, leo whai o lo masui o le tātou lau mua. Ia, a was tātou tala fo i atusa ma le whaamoi o le nei, pa yaso sa tātou iai. E ma e ule alofa maleanga le lei o le tua i lo na alofa tausi, ma lo na alofa whaasoa mai a te tātou. Ia, wasa tātou whewai i lungo ala te vavave. Ia, e mai se fo i o la tol ea ma la tol tai. Ia, le awa tātou toi lau lua sila whai i lungo pe au ngalu le el mai mua whaafunga mai o Samoa. Le alofa le nao le tua, Samoa whaafitai lau te talu. Mai se fo i tua asina sina o le tala le lei, whaafitai lau tau te talo leo. O lo manui ai fo i au na nei, e mai se au na o lo lātou pūno nau ma ngā lulua i so se whata whaitaulanga. Ia leo tātou moli mawina whaatasi le fiafi, a tātou te lei a ngai lo le tātou whaatalonga le nei e fiafi. Ia o te tāpālau sunga le whawhenga inga posa, ia se esau ni se tatalo wale a mataina o tātou whamoi. Thank you, Jesus. Ia, tātou a matai te talo. Ma e ulawa le whau mamanu o lau silinga i lo mātou ola. Hallelujah. Ai, mai si foi lo mātou whaatasinga i nei, waenga ua e saunia mo mātou. Mātou whanatanga tātou i lau fio, ono le amataina o le mātou porkalame. E mai si o lo mātou whaasoa atu e ala i lau fio. Ia ina ia manuia se anganga e whaafonga, ma whaalongo mai lungo o pena te whailanga. Whaaftaile tua i le awanoa. O mātou whaatangsia le mana o lo nganga pa ia. Amen. A fio mai i le mea lei. Fio mai e taitolua ina. Se efso soani le whaasoa, ma le tufatu. Ina ia manuia se anganga i whaalongo. A manuia se o mātou o tunu, o auna. Ia e mai se le atua le nei ofisa whaasana lau. Ia i le atua au whamani au. A mata e lau fio le nei porkalame. Fai wina ele mana o lo ngang pa ia. Patasi mai le atua mo so ni mai. E manu iai me umola matu fa soa iai. Fa tai ngang pa ia. I ia o tama. Amen. Amen. Ya, mo le atu le ngang fa tai tele lau sunga le fa fia ngai nga wa fol tatou sanga molia. Ia wa tasi le me o mana o ina i tātou. Ia tātou wa fia ma malo le tua. Ia e a mata mea i so se mea. Ai tātou te le i savali vali ma le ne fiafi. Ia o le atu ina atu le vanoa. E le lava le moto pā wa si la fia. O le vai asol nei na a mata li ai le konfrainisia le tātou lau mua i laulangi atoa i Wellingtoni. Sei wha ilo le manu lau tia ni tau sanga. Le asa tapisa ai ma tātou mafuta i le lo. Ia, a walfa alau te leina o le tātou whaatali noanga o le nefiafi. Ia wa pia le mai tau watu. Ia, tau sisi i le lei. Pursue to excellence. Ia, ma o le avno alau sunga whenga tala vau. Ia, ona se atua i le sunga i le whawhenga ia o pau. Se tātou tala maalie le manu lau tio nei tau sanga. Ia ai le i o toi nisi fasili o mon faatulanga mo tātou ni e fiafi. Ma le ngā whaalol. Mea reri. Lo whaaftai le sunga le whenga mai, sunga le whaatonu, e tu sai fo i mo le amatali o tātou pokalame, ia ma, ia i fo se whaafisili mo le tātou manlauti. E mai se o le au le conference i le nei tausanga. E ona iai le nawa yaso o le film lava ia o le pesu, to excellency. Tau sisi i mea silisili. Tau sisi i mea sili. No winga o le fina ngalo leo le atua. Ia te i tātou. Ina ia tātou nau i mea sili. Tātou te nau e whai mea lelei.
ma ia tātou nau i lo tātou a mio ia tusa ma mea silisili o lo tātou whaia. E le ngata o mea silisili tātou te whaia. A o le a mio fo ia tātou ia silisili o na fia ma ia le atua. O le quality lea o lo whaia o mea sili. Fantasi ai ma le tātou tū ma le anga. E maise o motive tātou te whaia i se mea. Pe ana au mai le au tū le mo morko rito. Pe ona sila fia mo tātou lau loa le foi upuna e tosu matasi. E le mata upuna e sfuma lua. Atu i. Ia pe o le maulea o lo tono le fionga le atu. Tu se la apostolo Paulo. E le mo morko rito. Lo mata po suma lua foi po tosu matasi. Ai ai la le si unga le o le foi upu. Ai o te fasino atu i ate o tau le ala e sili lava. I o tau nau i mea sili, e ngai tau mai le alofo le whātutua. Ai o te fasino atu le ala e sili lava. Le ala na le sili. Lea e mana o ile tua. Wha autua i loa lea o le. Autua peo na iele conference. Pursue to excellency. Ngalu e ngasili. Ia fatasi ai malau tu malawanga malawamio ina ia sili ili sili mai ale tua tātou te whai ai lana mio tonu ma o mea sili e whai e tupu maola le mea sili ma mea tonu ma mea e tau ona fia mai ai le tua ili tangata na ia foina ia pēr se so soani atu ngale amataina o lo tātou mta upu i le neia fiafi. E fui staimi o na whaitaule o na itusi. Ia o na pasi at foilele o na ia awa au tu i Samuel Lisa lo tātou mafuta e meso le na o na teitai o tātou pokalame i le neia fiafi. Amen. Malo, sauno. Asunga tui, ia, sauno ia. Malo, haftai. Pastor Mike, ole ye talu yono le pe ole tato pokola me pe o se vai nga foilele nga o se to e monila monila revise ya foilele o me sa tato tano i tato fonta nga o no tato te mina le tai li maminu telen fai me yo lo no winga ele tai tala fea nga ele tai mi mal se tau fa matala ina le tato Manulau tie piona i tātou conference sa fight no te lolo o mai mo whawhangwhonga mai fo i tātou conference sa iai nea fiafi ia i le tāu o le vaenga lea o le tātou wabai fo i le li mai na matau ina na tatala le tātou pokala mele i le aulua i aso sa whaautu ina i stasio o na mai Amerika sunga i a Larry i le tāu o le mele o le walk worthy with your calling. No, winga to se ata fo le fa pa pe to baba e sitala fo le tu samarita to mole autu. Ia e savali fo le e tu samalo vala wina. No e le ngalu nga o e to no vala winga le ina ia e fa tete la usavali. Fai te la ngalu ai upo le pese fo le masaita to fa longo e le pese le masaita le upo fa pe Lord, I am too unworthy to come to you, would you please come down to me longo winga o le pese tanga fo le e lo el tangata o nga yele ise ele ise ato ele ise mama o yo le tangata sala ele ai masia vano te tauna sa wa ia Yesu pe alu le tua o le ala le pe se request foi lele pe ma faio nga e afio mai yatia o le toe ato fala o telele le fas fai taule o le mo le sabali foi lele e tusa walk according to the will of God you know e taunga sabali tusa malfino ngalo le tua ona baba aila ingale foi lele le tulanga foi lele ina ya titiro tato umalava there is no one of us to qualify according to God's code le masei sila tato e nga ba
e tau mono mea e mawhai ona whai alwhinga ngalo le atua. Pea tatou wawaianga i ate tatou. Malira. O tatou ulawa o tangata ngasala. O tatou o tangata leanga. A wai is ka le ale meo manatu mai le atua e tatou. Wai la le o le wingo le tala le mo le sa vavali e tusi mawhinga le. Ma fa upule o le ato i tatala le fa upunga le a walk worthy we've got according to the word, according to the Bible. O le tatala o le chavari lea e le o le wifole whaintatu sa vavali physically, but the deepest o le mea lea, our relationship with him. So e ka kauonga le leile mafukanga ka ika lea male atua longa winga. E ka kauonga kusa ele kusa makaika, kusa male nga vala winga ka ika. Ka kua vai le kala le aposkoro polo pia ka kua vai. Ele qualify ka, ele ima se mea ka un qualify ka koe kusa male vala ule tuongo ka kua kama kusala. Afe mai paulo. The only one thing you are qualified is the only one person, and that person is this man, excellence. His name is Jesus. Pau ane mea o qualify ka kou manga va ka kou mea uma kusa maso se vala unga. Onga o Yesu o mafu e onga qualify ka kou. Amen. Ne ala ko ke wawa e ko ka kou film ka kou fa moe moe mar ka kou conference nga fa yali mai. Pursue excellence. Pole ala ka kom fa vo ile inga ia kom fa inga ia kuri kuri maka ir ka kou vala winga e kusa mar finga le kwa. But above all, it's all about him. O le excellency o kangaka lea. E pe o le kalanga kuspa ireng fa au kua ile momoko ni tum ta pa sulu fa mo fa mai. Fa mai kala la pos koropo. Ia o ko ngau I mea lo fa si. A le fa u proceeding ka o ngai piko ila fa mai paulo. Ai o ke fa singo aku ia ke o ko le ala. Amen. Jesus said, I am the way, the truth, and life. There is no other way, and that way is Jesus. Amen. Mai la paulo ke fa singo kia ke o ko le ala si longa winga. E ka umai e le fa tai le tuonga wa ole mele ole excellence. E le o se kaunga ai mol bala au pa ia. Kau ke fa kai le ko ngol bala au ole tuo ya ke ka ko. Ale ngā wala au le kua ke kako. E ka kau o ngā pēsi lungo le excellency o ka ngaka le o longo suafo Yesu. All above is Jesus, is not us. Amen. Ko ka ua ngā pio le mea wha mai paulo. O ke whairoa ko anu ka uposu korunga o ngā la ngai whairoa mai le ala sisi, o le ala sisi. Love, ngā ka kua waila inga le o ngai wha makala mai ia definition o le love, o le alofa. E a ko le alofa pa ia o le alofa e o sa i le alofa e nga malu le alofa le losi o winga umanga ko nga alofa le alofa nga fa singo mai kangaka. So it's referred to the person, and that person, that love is kape love, and that love is Jesus. Is God. Nga na fa mai le fa mkalangon ile urua I fa upon ka upo sufa I o ko ka sisi ile alofa. E ngau I me alofa. Si de ngo ko si le fo no winga exercise la me alo fa ya ki ka ko wo mo fa me alo fa nga ita to le to e ka kaunga exercise pe operate ilungo le ala le fa me ye paulo le ala o Yesu ale ai la si alo fa me e ma fa ya ngo fa ka ko me alo fa nga ka ko me alo fa ai ka kaunga ka sisi pe al me fo ile ya e alu ale awara e ka sisi mo le awara o ngi alu se man me le lo winga e pes uma me alo fa ka nga ka mai le to e pes ilunga ya Yesu o le excellency la e fa singo Yesu pe ole si upunga fa me ole o reputation o lo ka le is referred to the being, to the person me o le ka wala nga ka ko film ni va ya so le ka ko erit mai o le excellency o ka nga ka o Yesu le langa mai ai maka I ala mo kako. I o kako whaiva, mo kako kiuke, mo kako wala awinga. Ia whaifa lele, ia peis I lunga o ka ngaka leo Yesu. Peis I lunga o le awala, o le ala o Yesu. Pe kele yo vaenga kompa mai ri mai. Au so pe on fa mai verkusia. Ia ile Isaia 5:5 fa mai. Ele wa ko va ai ia e sia la kanga e sia la le ko so e baba ye e sia e fa e winga if you talk about the way that means he's real
his way. O langa fionga leo ye. Who is the will of God? Is Jesus. Amen. So e ka kaula on ka ko ngalu luia e kusa ma me alofa wa mai ki ka ko faftai ko me alofa. Ai ka usisi ka ko me alofa. Ia I lunga le alofa le. To e viera ri o le makua I kele mangongo I me ka ku fia fa so I ma ngai ka ko conference ni vai aso. Ia ke lo foi wa ka ape angu poko ia wa ka ape voi ia ka ka ia masianga ape foi singa masianga ia ia ala fa mangia o ke mingele la ka ko ka me is about time to operate, to exercise, to practice. Le wo man ka ko fa longo ia se ka ko lola ina ia fa me le ma ape le winga nga le manglo ki nga ka ko conference nga ia pursue excellent ia ka sisi ile me sisi so as our director, our president, Reverend Dr. Benjamin, ngai me ka kon melia, olonga o le siri le wakarea, his name is wonderful, Jesus. Ia le tu e pe o stau ko ka fa review aku ngal ka ko vai ngalia ni ngai fu ka ko ke mi wa le so pe nga si nga 5 mingu ka le aku pe o over ma le 5 mingu ke ka ko ya le se me o ye ka o le se ia le tu malo pastai I lo songa I fa ngai nga ya me se fo yo tai ulo tato wa ngai sinima amen Brisbane all of five o lo masui wa e tato wa onga pe lua ngai lunga ia leo fai o lo masui o tato lo mo I Sydney ma Brisbane kei ma na ia telele ia le ri vai na fo I mali toi fa amna tui no tato manulauti ia tu sa mal tato fa mo ni tau sanga ino tau no atu tato o nanga I le lau mua sa o va ai le poster le lau fufunga fia o tangata a tonu walato malama I le sini mal fa mo ma uongo tounga yo la tau loto le tau sisi la I mea sili ia mai se o le wala awina ma le matafo I oi wa to tofi na ia le tau wau le na malaina o whaia onga ia au na le tua e mai se o sunga I whawhia ngainga o apostolo perfeta fo mai fo evangelia ia o lato sangi fia mai lava o no le wha moe ia ma lia lava le whaalongolongo atu fo le fiafi ia e tasi lava leo lo tatou tau sinyo iai ia ba tatou mana na o ina ia tatou tau sisi mea ia o tangata le na o ia o le sili ese ia e mai se lua langona langa o matou le na muli atu ia o tau le ana ia ile mai lava I tatou whaunga ia o tatou launching ia mai se fo I o le a mataina o le tatou wha moe lea fiafi wai le I mau atu o le tatou nanga. O le ase langona ia te oe pasta tala vau ina wa tu lau ele fo I lau mua ma wa I la val tal tununga so se mea lava I ilma malo le tu ata langona le lei o le li. A le ase se mea fo ina toi wha manatu atu le tua wa e whaftai le li. Ma wala no malanga mai ia tatou to manatu fo li fo longon li tausanga e ia tal tonunga le unanga e inisi o tatou maftanga sa tau matele tepe au lia mai ia pe ono le te le la woto to no to ngio ona le ia fa tai le to le malanga fa lo tai mai mole fa sil fo pe wo mo wai fo inisi manatu malangona e ala fo le tatou tufa inga le fiafi ia ole lau mua Wellington pe ona a mata mai le ia unga sa ole matu tausanga le ana a mata ile lau mua matu a mata ile a unga me lua afe malfitu sa a mata I meta o Kenepuru tribe ilungai ile maunga sa matu iai ia sa amata I se mea e pitusili o na whatau wa ama mawalano fu. Ia ai esele lifi le wa lifi e le atua le tausanga le ni. Ma e pe o na le pofu isili loi I le tūlanga e pe o na iai le
whaunga le nei o mai atu. Ia lea sa matua lunga o na tumutumu ma e fo inisio o e ua whauina ia tūlanga maua lunga pe o doctors, masters. Ia e le ngata i leo PA ma sa iei umale tele o nisio malo mai le malo tele Amerika. Ia me se foi presidente ma sunga apostolo o le tatou misiona. Ia me se foi le isio malo mai i le tatou atunu Samoa. E pe o na tatou mafutai le lo. Ua tūlanga ese le levo lea ua sitia fo i le whauunga le atua. I le langona ma le whanongona ma le vaai fo i o mata. Peo i au te manatua ai le tala le ana whaia Yesu i ona so o tuso i ane su mo le wha. Na e whai taule le whai pasu lima nga i lalo le su ono su fitu su valu. Whai mai na tal noa tua Yesu nga upu wha mawhana whana i ono so a o tau alofa mai i ata. Ono tau silea i apolo inga. Ai a o tau sisi la i le mele la au whai atu i ate o tau te talia ina. Walanga e tau te talia leo tau tunu iai. Peo se mele sa au fia ai. Nanga sa au iai le amatanga o le a onga le rei. Ma ua o talitonua iai le mea sa o uinai. Ia pea meo GPS. Pea GPS wa luo umale le tatou conference ma le launching o le tatou mission, global mission ministry. Ia le fo tatou toi fo i mai la i lunga nei. Te luana e su mai mawha o ngā le GPS. I le tino le nei tau te iai. Ina ia sao ale mea lea e a ngā iai lau awala. Ina ia e tau manuia i le mea na e a ngā ia tu iai. E te lo fa pena fo i le anga ia tu le lo sa fa o ngā le GPS. I le tino le nei. A o le mea lea na fa sino Yesu i ona so. Au tau sia polo inga. O lo le tau te alo fa mai tau. A lea la utango e a watu. I au tau talia le mea e sili o na fai mo tau so. I a e fai mele fo punga e su ono. Ngai fai wi oi. O so swani o te foa i atu i ate o tau le nganga. O le nganga lea. Nda te le tu la fo inai e o matu oti. O te le tu la fo inai o tau langa le la sauni e suel. Le alana wa ia. A onga sao le alo GPS e momodi e oi. E tau mu uli manuia. O le GPS le au au mai e le tua. O le nganga pa ia o le tua. O lo nalo le to tasi. Le fai mai e yoan. O le ala upumoni ma le ola. A tatou ui ala ma tatou whaongane a ngang pa ia o le. E tonu a ma sao sao. Tananga o tatou e le tonu so tatou. A mio mo tatou ngangana. A o le wha tonu mai. E le a nganga pa ia. Tatou te mau ai mea sili. Tatou te tau uai i le tau unga i sili ona. Vi i aile tua i le mea tatou te vai. Tatou te le mita lai se metas. A tatou te whaftai a tatou whaongale mea leo au mai e le tua. E ala i luna alo Isu. E on sau noa au a pau. O le mea moni au Isu Kiriso. Langa pau a leo o le tangata e sili o na ato toa. Matonu o na ala uma. Au tatou te uia i o na ala ia. Ina ia maua e tatou. E lisu tatou ato toa. Awa a toa tino le tama ino o whatau uina le tatou conference. Le ala o tatou ai ai. E ia upufuia le atunu. Mo a toa tino le tama na moi le ana. O lupe sa vau ese. Awa fui fatas. Ia peo se soani atu nā mato e tu whātu e peo le o le tātou au tau sisi i mesili. Ia no tātou whātino lo le o fruit of love le i tu sila. Fua le alofa, fua ngā le ngā. Onu sa i le alofa. Ia onu sa i Yesu, wa o tutono Yesu e le mea lea. E ia Yesu le onu sa.
Hallelujah. E ia Yesu le whapale. Amen. E le ngā o ia Yesu. Ia e leo ia Yesu i leo tātou le whatino. E mo e tātou le tū le maleanga. Tātou te sama wali e tusa male wala au ua wala una i tātou. Amen. Malo whaftai. Tal tonu le ua tali le. Le si le wa e ngol tātou whatal tanonga whalinea fiafi. Malo le tufa. Malo whaso e lau sunga i le whawhianga inga. Na tole a se e le si tātou silia ngai o le sunga i a wapa au. If I have to take something from the conference, I must say for le si mea matango fie mamanui ai for lo loto i le tātou whamai moi. Leo tala kou. Alo mo whanau. Wow. O se awa noa fo ina maua e whanau tala kou. Ia e toi whawhangwa ia te ilato. O lea lawa e sa o le ala le tai e fo e tai o mātu o whaia onga. O auna le li. Ia i lau oe lawa ia mafuta ia i tātou mafutanga lau sunga whenenga o pa au. As a student, as a teacher. Ia tātou umalawa o tangata e nau i le li. Le ase mea e aona e whaala i au e fo i ia i lātou fo i o whaafonga mai le fiafi. Ia tusa ma tātou mafutanga. Malengang whaalon. I le tūlanga leo tātou pe o moala nau le fuina. Ia tātou whanau tala vaupa. O le tūlanga fōilele wala na fōi e pe a fua fōilele ia i tātou aonga wa pe mafuli tātou whamoemele whai o pokala mea tātou aonga. I le titi lo fōile ia i tutonua aonga tuspa ia tātou. Ona e leo whapito aonga whai ia tūlanga o matua o lea tangata ma lea tangata. O so se aonga tuspa ia la tātou o lo filonia e le ngata o ngai tamama tina mātutua mai mātutua. Ia e whapea fo ia tātou whanau talabou. Ona o le isi le vaeng o le manu lautia tātou fo ilele. Ina ia mawhai ona ma tatala i tua le tātou fo ilea mawhau e pe ona malo se fo ilea o ngā tātou e maisi o le whaata o tamai o si o tātou tamātaitai. E awane o tātou manatu ia te tātou. E peila o le tala le apostolo Paulo. O le winga fo ilelo le tala. O le pokalame tātou. Ma tātou manulau ti te tala te fo ilele tua i le atu pulanga. E umatu le atu pulanga. Ma le atu pulanga. Ma le atu pulanga. Ina ia maule anganga fo ilele ia te tātou. Ina ia awani o tātou maa faulava ia te tātou e ua mātutua i o tātou whaiwa whawhaia onga. Aia aona tātou o ina lelei ma whaarulo tātou teimi. Ia tātou whanau talavou. Awa o tātou whangau talavou o i lātou ia o anei a tae ao le whea umare ngā lue ngā lea tua. Ina i mwhaiona o ina whoima ma ia umatu foi tātou mātutua ia ua pasi atu foi le petani ia i lātou po le fua ia te i lātou. Ia e whaua uare ngā lue ngā leli. Ele ngata foi leitu. Are tātou titilo e foi le tau o tātou conference wa e peo to tilo na tātou whanau sai e foi la lo. Ina ia mawhai ona whaongana tō mea lo whalanga ia e o foi le temini o tātou ia e le o e se foi le lifestyle o ngi vai kemi ka ko ia i tupulanga tala vou. Ina ia mwhai on tatala foi le tuo tātou ma fau ina i tātou malamla mai foi i o lātou temini o ia i mal whaonga ina o i lātou. Ia ina ia o le foi lātou. Ia mau e tātou langa foi le whaatanga o mea o lau ia i lātou langa pio whai sao a telefoi le technology le wa ia i mawhau tamait. Ia ai o mea umalanga. E pe ia e uia fo ia vaenga. Ai ia i loa fo i whanau talavou. Ia e pe sa mea uma. O le ale mea e saul mawhau forka ngata ma le whangau talavou mai lea vaenga, ma le vaenga, le poto ma le ata mai wha laulangi nei wha te unka lo silo lo iei nei. Ai e taula mua lava ma pe ia o le tātou vaenga le tau talanoa ia tau sisia i le
I se fa punga la tama ia tau sisia me o male upo le atua. Ia tau la mua me o male upo le atua. Ia mamla mai whanau talavo. Ale unga me uma o le upo le atua. Ia align me uma lo ia male a fionga le atua. Ia one ia lue se foi wa ia lue se lo fa pe vai ia ona ta inga se sia i lola inga lea ma le o onga lo o inga e tātou whaia o ngai tonua o ngai tuspa ia le ngata whaila mo tātou whango talo ina ia manu ia mwhaonga ina nātou a ia whisi malmanga ia tātou o e lo a vea mo whaia o ngai fionga le atua ina ia whapena ona tātou ma whauwhauna ia tātou whanau talo ma ia vi ia ile o tātou wala wina ma ia la ilo e tātou me tauna ia ile o nanga i so se vai tongo lotu o le misiona o fia lava pia fa alfa malo sila la apostolo Paulo ilo na tarifa le ngao Timoteo ia ka mo fai nga ia vea o e male vea lo ka le le amen vea lo ka la vo male fia ma ia ile ma ia fa pena ona ia i lolo tala vo ilu mo tangata tono nga luenga ia fa malo sia ia fa tua ile upu ile wingo tala your speech o lau kala ngoaku ma lau kaukala ia i lo ai o lo akangi ai le tua ia te o tala vo ma ia fa nga inga to melo ia langa o le fa ngofi fa ngi te mi tato fa ngu tala vo e fa i fo o tato awa o ina fo ia langa ile o ele o lo ngalu mai fo le ni la langi ne tato fa na tala ai na vea ia vai nga infai un tatu fa marosi ai ma ia ma o pele u pole tua wa pe o tala i se ia fa mai o matu le tu pulanga ma le tu pulanga ai le em se sim fa nga su ia le fio nga le tu tu ma wa the word of God is remain forever amen no vingo le u pole pu so se nga kupulanga ia fio ma le kupulanga o sa le nga kupulanga e le su ia le u pole ku ro nga pe sia me o mai lunga ia Yesu amen that is our doctrine is Jesus ele se me ele se o ngai ka ko o inga ya ka ko lo le o Yesu ya he is the son of a living God so o ka ko nga foi vai inga ia mamra mai ka fango kalbo ya mo so ngi mo ngai ka fango kalbo ya di ia le thank you Jesus la so tui au e fa so ale au mai le ngango le so fa o le so au na pasta talabo ia le tau te fa so i fa na talabo e si sa no ia lo su ngai fa fe ngai nga wa pe yo le o la wa o le mai tau mama via fo le loto tato conference le tau sa le sangi mai o tato alo ma fa na e a o ina ile upo le tu ia wa pe sa no le su ngai au pa e le la se si me fa o pe ngai nai tato fa na talabo ia ona ole a o onga al tato le io Yesu Cristo amen ya le voi mai tau to le a tala bo wa li ke le o le ai ni tai o le o che le lenga le o le o fa pe ngi ka ke baba ai ile pe ka ku ka ka ko le ngwa ku lo wa fo ile le ngwa tala bo ya wa pe e te tiro fo le tua ina ua fa fo ina fa ola ina le ele tangata ia maka ko va vole kala por me o se o ya ke wiso tangata fo ia o vai amen so ya ka ko kuria la ye so emma o tanga kala he is ambassadors of the kingdom o no ia ka ko foi masa va dia ke wiso ai o le foi la fa la ke le pe o le kusia fa la o ma ia emma ngatua ne na foi o yo na po o lo talabo o lo ko le mo o le la ke vai po o maku o fia la ka usanga ale ke vai ko ri ia o le longo wi ia le ele ko mo mir ko o ingor ka lo ia o maku o ka lo amen ai o ke lo e pe o le o ma fu funka ko fa so ia ele o seisi me o makua o nga o le upo le ri ke lo pe wa pe ku sa matito le ri le o sui o la mala oria ai fa tai ari mai malo o lo su ia vi ia le ri o le baba i foi na ia tatu fa no tervo
ia nau i tātou wai o le silea mea malosi sa wha malosi e kako conference pewe o le fatu o tātou mātua taitai o le fatu o ngai ta mātutua o tātou conference ia me se fui o le si uso le anga whamanu e te lau le si uso le o Larry le anga malanga mai o longa whaku le au kalabo inga ia kako kau sisianga ia kako whanga kalabo inga ia langa le fai ngofie ia le vai te mire o kako inga kako whanga kalabo le fai ngofie ai o le tāua ia o kako mwhainga ia o poni mainga kako whanga ia ma whaaru kai me kako misionga whaaru kai me kako waonga ia o inga le o le mea siri le o ele suinga le tātou ai pe o kako wa on kuspaia e ka kala sos ka mai kiki a lua ko ila lo le baru ko sanga ko ngaru ia e pe ala o mai ka mai ki o la o inga u pole tua ia ele o yesi mana mala anga kele fo ile o ngola ai fa ftai me fo le waita to ia te longa e ule le lo koris ia fa ko am fa ile nga e entaito ki sa o ke e ke enroll ko ka ko ang kuspaia ku se o mai lo kai mia o nga fa malo ia la o mo ko e mo e ngo ke fo ila o ke le ro mamlam nga ia fai ngofia ile o ingol kuspa o afio ngale tu ko ko kuspa ia nga foi lisi ba ka ko monglo kia ia ka ko fa no kalbo ia pe nga ye o le se fifi foi nga ia pe le wa mel ba ngale mai ki tato conference ia o le sile ba ngo ko ba vai foi kai wa le pumong ia max ia le mon maulo to roi o skai me fai karo kalbo ia ma ke ulima ma se ko lu ma ma ko sia ma fa ngo skadia kai mi o pokola me fa ke fa pe ma ka ko ia e pe mai ka ko fa ngo ia me se ia o soskam fanga ka bola yo ka ko la vale fanga yo ka ko ku ya nga le fa ngo fie me o fia ngai fanga ka ko la langi ka ko ye ya vi ye le tu ka ko pokola me ka ko conference ya o ke le a se va nga yo ka ko mai me fa ki ngoinga amen vi ye le ele I sau no le sunga ya tala bo ila le me le fa mana tu mai fo ile nga ngo le tu se I sau no ye le au na le li ono le usui tato moto fo ile al tato lo mua ona le o ulato wa ia appointed to learn and anointed to serve ia ko pelo sunga fa fia nga si tala fulu fo ile le tato moto le wa ia le o tala fe unga fo I male sang fia me o fa na tala fo ele iso onga filifilia ila toka na filifili ila to ele to ia fa winga ila to ona mala nga fa lo ame tai mai mole afsi foi tu sai foi male nei foi vai ngol tato fa so ele fo o mai le tulanga fo e pe ona sinye fo ile tato manoti le o ai ile swinga manga ile learn enter to learn go forth to serve le allow appointed to learn anointed to serve no winga pero po Yesu le sa fai na o filfilia o to to tele filfilia wa una o filfilia o to amen tem foi le ana filfilia ia le apostolo Paulo le ana felo e Yesu le na fatto noi anania e aluloai e fa u tama le ama tam failo ia le wa ye le filfilinga wa appoint wa ye le appoint wa ye le e filfilinga pe le pule fa mai e fest Paulo e feso mta mo fo pu e tolu sa mai lano le fa ia tato fa taia le tu o le tamaro tato li o Yesu Kristo o le o ia fa manuia mai hallelujah no we fa fitai I lo tatou tama, I le tama o Yesu Kristo, o le tama lea, o le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngā. Amen. Ona ua ia wha manuia ma. Luanga iai, whai mai, ua ia filifilia. Mua wha manuia mai. Ai whai mai, ua alana wha manuia mai. E leo ni mea I lano ne, mea mai lunga. Ia leli. Ua ia wha manuia mai, I mea umalawa e manuia I la le nganga. O mea o ile langi ona o ke wiso. Amen. O mea la ile langi ua wha manuia mai ile atua. Langa o mea mai le langi na wha manuia ile atua ya Efeso. A ua wha malala Efeso. Le alanga nau ai pono tusi mai o i people. Ina ia toi fo ilo la tōlua ia lo wha. Amen.
ngo lusi ai lo latou loa o whamanuianga ia na latou mau o whamanuianga mai lua Hallelujah. manuia i lale anganga i mea o ile langi o na o ke riso langa o ke riso lawa na ia filifilia i latou ai le i whaavaiela lau langi Amen. o le filifilinga la lea ua whai a ona ia le whau unga le tua whai mai le tana Isaia whai upo e whas Isaia whanua whai mo whai mai whauta i la au auna o la au auna na au tau fia o ie lunga Amen. o la au auna na au filifilia Yeleli. o au tu ina atu lo wanganga i ona lunga na te avatua le whamasinonga monu esi Amen. tele me filifilia le atua ai to tu ia malo na nganga pa i lunga le Amen. au na le Yeleli. o oela ma o le au na le atua Tai. o filifilia le atua Amen. o mo fo yo na fa wina le atua Amen. mai le e alula e vatu e fa masinonga bonu e sa ta ulo le fa masinonga upu fa masinonga he's talking about the righteousness of God Amen. la te avatua le amio tonu le atua upu fa masinonga na e mai na fio mai le anga pa ia e fa ilo le amio tonu fa ilo le anga sana tolu ave vaenga na au mai Amen. e mai le anga pa ia na nga lena fisilingia tamatala vou lo mo na ma fua na fa ingoa o matua Amen. ile ngole tala vou Hallelujah. te siva fitulua todos fulo mena o fana wai Hallelujah. o le aso tongu ale na fai ya ile maftanga le au tala vou me tisi i sale longa i salonga Amen. na o fana o tongu ai le aso lea a o le aso lea no sui ai le fontanga po le conference foi po le maftanga au tala vou me tisi sa moa ai sa faina le matonu i salo o le mare ai te lela le ngofa mai maftanga au tala vou me tisi ai fa mela le tama lu tama e fiula le tama le spela luna ngo te le fa pupu lo tala vou poas Yeleli. ele ngole tala vou ya le wala wo fisiringia Yeah. o le o matua wa le o lima su tolu ne o tau sa Yeah. a wa o na sa sa mo mai ili sa ho nga le fa pe sa se pe po fa nga wa pe sa fo ie ni meo ni nga lu fa fa te le nga mai o no mai o fatu tau su e se fo le Praise God. Hallelujah. ya e se fo fina nga no le tu yo Hallelujah. ya o mai nei ya sau nei ya le ala fa mo wia ya mo le onga le ya onga le ya mama lama lua fe mo le fitu na matai le onga ya mo wa onga ya ma wa se mama lama anga wa le o le onga fa ngoi Dr. Benjamin Williams ya mama lama Bible College Amen. ya pela lo fa la tele la fa ie ma si si tulanga pe o na tatou moli mawina i fa moi o i la sa o i la le upu le fa ma fana a Yesu na fa yo so o te le tu o to matot Amen. a ia o to tau si mai ia polo inga ona o i lole on matuato o lo fa mai ia cha a mai lole a mal fa sinoala Amen. fa sinoala le o le nganga o le tua Hallelujah. o fia la mai cha nga ia ai te fa moi la le fa sinoala le o le nganga pa ia e ta ina i tātou i mea tātou te anga i ai ala i wala awa le tua. Amen. A tātou wha longo pēr ma tātou wha mua le nganga le wa o mai e le tua tātou te muri ta i ai wha longo i lona siu fonga manu. E taunu ua tātou le taunu unga e sili ona matango fie Amen. ma tātou tau sisi ai pēr mea sili. O sa mie le tua mo tātou. Amen. Ya, la pe ne se fa so atu le na. Amen. Appointed to learn, go anointed to serve. E mo mia le fa unga le tua. Amen. Ya matau nga moe le tamale o Yakopo le ma ai peteli. Yeah. Ya, nasa alunga le tamale ma ai ala i ful tama pe ai. Ero ye le tua ia.
te vo le ai o le ai le tu le mene e fa pe nga vo le portu le official e tau te o le ai le tu le mene sulu atu lo na iloa sulu atu lo na malama sulu atu lo na fau unga e pa i atu i loto mo fina ngalo o lana fa na e pe se tai aso atu ia le me Tau sunga whea inga tū te lole ua lama whai utatou whataritanoanga fo i le fiafi. O se awa noa fo i le nei e whalau i loa toi fo i tātou a onga i Sydney, Australia, whai fo ia le sunga i le whawhengainga i a au pa au, tui sa mga sa. Ia e whai loa tule no whanga. Ia psau noanga whai o le tātou fala i au foi ma losi foi le aingo le fatotua ia wa le wa global le tato wa onga ia fe lava se meolo e mai mo fa fonga mai ai o na wa ia na le ia malama Bible College ma le fa lo pau ia le maro fa tai ia tai le sunga ia tato fatono tato le tio ia mai mo le pokalam ya le la fai foi pe o pone ia na se ia mo se no to fa mana to foi mo to e mo mole to foi e fe au tato conference po tato fono sa tato fe ngai na va yaso me ai te lo ia ole ele tala foi le mansa mi ole fai ungo se me ole amtanga foi le o se me ole ala malama fai u fai e foi ni to sanga ya wa foi malu nga fai wa mai ai tatu wa onga sa ia mai so fa unga sa ia le asa fai manu ia foi fa unga tatu wa onga pola uma ya le ia malama Bible College ya le ngata Australia New Zealand ia fa pe foi sa mo ya ni to sanga ia wa i manu me uma maua vi ia le tua ia foi anga ngalu o sa valinga ma fa intam fa fitauli nei tau sanga ya tonu sa fu a me uma ma i me uma ile vi ingole tua ma wa manu ia foi me uma tato ongam fa o nei tau sanga ole tato fa wino nei tau sanga o se tato toi baba ya foi le ina im fai ona tape na foi tato mole e nga foi na tau sang fo pe a tu samale finga ngalo lo fo le tua tu so fua mo tato wola ia pe ona ia te loa ia leua umona fatulanga ia aonga umalava pe o se fa sila sunga i fatonu ia mato fo ia Sydney Australia me o no foi mo wai o lo fa mingo e foi ngalo ngale tua ya ila lo tato fa malo le mission ave ai o tato mato tai sunga fo mai a pen ya Masimoto Williams ya matai o tato mission ai mai so tato wa o tu spa ya ole fatala ula tula ya o moni ya vanoa ya ole ua fa ya to fo tato po kala me mal tato live nei o kilani ni sila le tato le tio ole Global Kingdoms nei fai ona ia fai lo atu foi le tato wa o te loa ia sauste mi o la tau sanga le amtanga tau sanga fai lo atu foi le taimi ia amata tato ngo mo tino labo February le asoiva ia ai o le fasi silanga tu le tato le kio ia ina ia o ia ni siolo fai ona molo ia ile mele te tonu ia te ia o le fia o ina le fionga le tu mata wina tato pokala mele ia imale upo le tua o tatou malawan tatou fana na mai ma mea lofa na tatou fana mai lava o mona tu ule mele te tonu ya te tatou o le paule mele mana o mia ele tua ya te tatou o le fulfio o le fatau nu o le mea lofa le o te tonu ya te tatou o to fu mala tatou mea lofa foi isi la ngona ma se mana onga ma se na ta inga ina im fai na fulfio na mea lofa ya te o le finga ngalo le tua ya te tawana savalia tatou le process pe fa pe tatou te nau ye na ia mafai ona o tauina mo tatou le upo le atua na ngol vala o le atua le fai ngofi ele o se vala au na ona tatou fe so ia tu lava fai ngalu ia ai o ngalu ngofo ia le atua ele o se ngalu nga part time po se o le full time
is a full-time ministry longa winga o le olanga tātou ia e le whaingo whielenga luenga na veo tātou ia walau tātou ngā luenga le atua arwhinga ngalo le atua ina ia o ina tātou e tusa ma le whinga ngalo ma le upo le atua o so o Yesu e le on so ona muni sa onga sa wild training le Yesu on so nga ia o kama ia lenga fuliela langpel kale ia ma ia fa penga onga whaka oko maile ia whaiwa wha i ko kongo ngā luenga le atua ka o ngā lulu he so e fa penga fu ila tātou e mana o mia leo tau ina i tātou le upo le atua mantua le tala Yesu e leo se apostolo e leo se profeta e leo se isin whai le tala Yesu ina ua toi tu mai Yesu mai le tunga mau o lana tala le ngawhai i ona o soa ele ia o e whaatali mai kau ke whiloa i o ia tūlai mai Yesu wha mai e le ia sisi tala Yesu ngawhai mai Yesu i autou o e whainu o malawa masoo ma papa te soasu sua forta ma le alo ma le anganga paia ngai ele spai kau ngai piko i lalo ma ia o koua o teach them o ile upo le atua ile mele o mongo o ngai o tau o le kako whaiwa fuiranga ngai em whai o ngā whaonga ine tātou a fia vei tātou ma tai fia vei tātou ma leo ma moe fia vei tātou ma whai au apostolo whai wanglia o whai aonga e mana o mia le au ino tātou le upo le atua o lo maua manoa e whaalau iloa toi tātou a onga tuspai au malawa ia e mai se whoila ia whaalau iloa e au ia le mātou a onga o e whi ono no fwoi sini o lo whapena o na ia fia o ina ile fio nga le atua tau sang fo te talo ile atua ia maua manoa tātou te au ina ile upo le atua ia e pei ona tātou wawa iei o le talana le atua ng whailo na nu e men ele whai o tau ma ufai fe au mo staulang sidi mga ia le au ina tātou e men ile upo le atua so o le whaataro sa ngatu na ma le wala au atu ia pea whapea te fia o ina mai fia o ngal tau sang fau ia o lo maloma ia o le numera o le units 4 ia 71 to 79 ia o Tura Chong Avenue ia i Mount Tua Sydney Australia o i nao whai tātua onga ia a fia onga ia au te whaasotai mai ia lo tangata i le numera o le o wha tasi lima o wha lima o tasi lima lua o ia o le numera na telefoni ia o le te le taimi ia sotai mai ei ia awale a enga le tātua onga le tausanga fau ia o le ia malama Bible College ia e pei ona iai ia e pei o se whaasalaunga na ua ono le ua watu nei tātou le tio ia se ule lofa le atua ia tātou te au lia tausanga fau le amtanga le tausanga fau le tu e whaasalau atu a whaaftau leo maua le wanoa tu sama le whingalo sunga ia maki ia e pei ona iai ia e pei o langona na e men e pei ona iai le vaenga lea se whai o tu e fo isau tala wale la tapuni tātou lau sunga li tala fo se vaenga ai lea fo e whesum tau mua ia e whai o tu ai tātou au ne ngalo o le pokalame tātou pio nei ei ia mal tātou wala awina ia angale mai le tua ma soan mai aleluia te whai tau mele wha lima o nori talabo whapei ona ia fili mai ia tātou ono ia a o le i whawaina le laulani ia i tātou ma ia le matau leanga ina i ona luma i le alofa wana tōwhia i tātou ana mua ina ia vea matama whai mana ona o Yesu Keriso e tusa ma le pule tu noa alona fina ngalo ia upo e whama lima nale whetau nei according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Ole fai ungala nga pe mele nga fai ko ngai ile manglo ki do le onga fa mai appointed to serve.
ko anointed to serve. Amen. Le winga konga nga mele he chose us. He chose us. Ai a fitfilia ka ko. Ya ke riso Yesu. Ai le fa vai inga le lalo lang. O me alo fai o ko kongu ya ke ka ko. Aku Yesu ya ke ka ko. Nga mamangu lau ki ele ko kongu ka ko. Al mele mga o mia Yesu. Mele mga o mia fa mi go mele so nga fili ala ka ko ele ku mai le makanga. Ai fa ba inga lau lang e ala ya ke riso Yesu ka ngo mai mele i ka ko ko fa fo wingo mele fili ka ko nga ka ko ka Yesu ya ola nga o inga ka ko inga ua umonga ia fa winga ka ko ka ko yo fa ma fa nga le tu so ka ua la nga ka ko nga ya mai lo wo umong fili o Yesu per ka ko spa ia le ku ya ku se ia mi fa mai kala wo umonga o fa ia o mga walo kinga nga o wala o winga o fa perfeka o le vanga ia me nga ko kongo al mele mga fa ka ngun me sa ula ya lo fa fo finga ngalo mai lo ka la me fa ka ngun me nga o ma fu fia me alo fa nga ko kongo e fa penga fo ila se so ngi mo ka ko ngias all gifted we are gifted all gifts is in us but God what is God want us is what he want us to fulfill those gifts in us but we need to train amen train well come to Bible school ya mo is so ngi mo tato ya fa ka ngoi me lo fa le tu e pesto so atu le Mike lo so fa ton ya so ne volta to proclame le po ya wa longo alo ta fia o ta felo ya tu ya ile sunga ya tito ya fa kai sunga ya tito ya mo le po kalame wa ba me fo ya o fa nga fo si uso ya ya ngale mo fo mata po tito ya te lo ta sa fo mo mta ya no le mo ngalo ta to proclame ni ai o se fa ta silina mai pa ta lo sunga tato pokalame nei po ya vi ia le tua ya tato na tato so tai lava ya le mo le no mai foi mo mawina le yo Yesu ya i lo sunga ma tato pokalame ya glopo kingdom ya tato titala ya pe le fi au ma tala le tua ya tato mo le no ma tala tu spaya le mo fa ya no mai le ungo lalang se ya so le atu lo uma ya tala ina ile tala le ya ma fa so ina le tala le ala le upu le tua pe on tato yai a via fa manuia le tu e lo sunga ya fa tono tato yo sunga ya tito ma tato le tio le yai le nga le yo le tu ya o tato te pole ya o so fu le tu ya so so alimbanga le mai fo ya tato o nanga pe ona yai fa manuia le tu e lo sunga ma tato proclame sunga ko ya tala bo ya a via le tu alo fa fo i so tato ma tu tai sunga fo mai ya Beniamina ma si o ya simotu ya sunga fo mai o fa fe ngai ngo fa ya onga ya o tato wa tu spaia ya mai so tato fa malo mission na peona ya vi ia le fa moni atu ne fiafi fa tai mai ai ya to na te pele va no le so ngai le fa fe ngai ya telo o no tato wa o fo I Brisbane ya le fa yo ye masui fo yo Brisbane le fo ya no o maua ya o le fo ye ni so tato ai ngal tato Global Kingdom TV Brisbane ya msalo la le la ya tu mai I fe la vai la tala I tato lo mo ya le ole sa no tu le sunga I le fa fe ngai nga ya mo tato fo fonga mo to so fo malenga fa lo tai la mo le ava no fo I wo mai fo I fa ngol tato proclame ya malo al fa so malo le tufa le sunga o pau e me se fo sunga le fenga ya Mike ya fa after foi mo le tapo inga le tato tai sunga ya Benjamin Williams ya me se fo le tato fio CEO ya Pastor Smith Williams ya va pe fo tai tato missiona sunga ya Timothy Williams ya matu vai fo se langona ma se nganga faftai le tapo mai sunga fo ya Roman wife Rich Sound Pristine Logan City ya me se fo le sunga fa fengainga po le tai fo po le overseer se mato fo pulenga I tono Brisbane sunga ya misa leo mo fa tu ya so ya lo fa fonga mai ile nei fo por kalame fa lo atu fo ia le Global Kingdom ia me se le por kalame ile nei fiafi ia mo wala mano e fa so le upole tua ia me se fo ia me fo ile nei mano e fa lo atu ai stato a tu malo si mai Brisbane
ia nai e tātou lau mua i loken, o e lata nei loken, ia whape fo i inala, ia oai lawa ni se fia o tau ina o lātou soifua, i le upu le atua i tau sanga fōu, ia o leo whaino mai e le sunga i a CEO po le asolima po le asulua i anuari, ia e nai i tātou i ngai Falls Lake, ia Michelle mātou lau mua whaftai fōi nei whea onga o le mwhaun pāu mai, ni se o fufuanga i a kālesia, ia mālo o te talo, mālo fōi tāpua i mai i tātou lau mua i Falls Lake, i misi fōi tamu mateini o lau mua, lo faise mālo lunga tātou te whanongo pēr, o ai lama e fia maua so nā wanoa, ia lewa mau le wanoa le tātou fisifasarau le Global Kingdom Studio Production, le aua mātou iei nei ma le sunga le whawhengai a Mike, ia ai mese foi si ana so atau ne tātou te mā foi por sunga le whengai, ia leo lo tapu ai mai foi le si tū leo tātou fisa, ia mese foi a Natalie Manuti, ia mā lo whaftai le te talo mai, awa nai si au te talo i nei manuia le tau mwhai, ia wāne nei a fiafi marivi inga o le atua, ia peo se tālatu rinā whaftai mai mo le au mai foi whafsili ma tu i nāt ful tātou tu mā lo Brisbane, Australia, ia mole atu o lo whaanga i nei a fiafi, so i fua mai manuia le tātou sauni atu mo le asā tai au, ia wā fui tāpua inga se vi inga o le atua, ne hawa mani whanualo lo whatele atu. Ia sa mola tino pele o le taulunga le o le tātou whatal noanga le vaenga o le fiafi ma au na nei sunga le whawhengai ngai atala wau whape foi le sunga le whawhengai ngai a awa pau ia i la ua i o lo whai foi ma taitai o tātou lau mua i Sydney ia i mase foi o Brisbane i mea o lo ngā lulu e ai ia whelo leo a tonu ai ua moe lo so atau ia e whai au ma sui o ma au nanga nei a mase foi au na le atu o lo auto wa mai ia mo le atu le nganga whaafitai tele ia i le whaamalo lo mai ma whaau noa full time ia wase mo li mau ia o se whaasofo ia le upo le tua ia e whaala i au e pea le au whaatua ma le tino ke viso ia wai la mo le ale si maa i le si maa ia i whaama ai le ua mea ia pei o le whaatala ulatu le ai whaafitai le manatu mai tātou au nanga ia o maua i fwoi nei polo kalame tonu la vai o ngā istasi fwe o lo whaafonga mai ia mafia a o ina i le upo le tua le tausang fau ia le ua whailo atu tātou campus ia o lo lata-latani le mea o lo e nopia iai ia e molteim nei o le whai uina tātou Pol Kalame se talo whaftai tele o mātou tua whai uina nei Pol Kalame o no lo whamao nei tai foi tamai tapo inga fale tua mas foi la paula mas foi le mai mo fa fonga mai o seu mato atu no fa tai le nie la mato sauni tua le no fanga mato toi foi atu mato ainga poi mato i lungo o wala le e fa ria lo no o Israel yes lo leo i la tau tamai lo mato wala au foi tamata pela ina mo sauni i mato ia so tai au tai file mo atu o matou si o matou tapuai ma vivi atu ia oi whamaria ia o auna mo foi seis taimi matou wheilo a li whasoa lo le lei o le vi inga leo o e tama whamaria si o matou atu no pele o Samoa mai lava i o nao si o i o nei whamaria o le tua ono Yesu wala toile matou tatalo amene ia mai tau nei o lautou auna tau tua mo o le fiafi fa pe foi le sunga fa fengai ngai a talavo sunga fa fengai ngai a au tui Samuel sa matou talo fa tele atu le fiafi so fu tele atu so fu ia vai manuia bless
mai lo nei nga hai mai o mo fa ta yes me a fa nga ta only only ni la to feel fantasy per my il è life of love. Only my we love.